Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Lorna adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan a bumaybayag ti relasyon mi adda ugali na ama discobrek adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Intun Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates. Oh, Ayunan niya. Inton Domingo gaya man. umay ka ah? Pampanunutak nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pay lang nga imbagak daytakan ka. Uray awisin na ka nga update kayo iti boyfriend mo. Una day iti awis ko kan ka. Ayun gaya man niya. Oh, yam amunak to iti boyfriend mo Maam-amom to ni Fridel. Di mo tupay nga min ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to intun Domingo. Bilibak talaga kada kayong agkakabsatan niya. Oray 5 atawan, anatay day dinanang yo, silsilibraran nyo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyain na kami, no saan may asurutan ti kayat na. Sa bagay, pakalaglagi pa nyo kan kwa na Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko. At 20 order yo, ma'am. Agyaman na, Adda kadipay ka na yunan nga order yo, ma'am. awanan. Okay, aya bandak to lang no adda pay. Sige, thank you. Oh, Fridel, kasarita na ko Anya ti Serbina nga inawis nakamangan ta ditoy. No day tamot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplipas ngamin ti games ko. Anya ka laki din na ya. O anya, umay ka inton Domingo iti banay. Tapay mo mayak. Anya kamutan. Intets ko pa'y ken kano apay. Nalipatang manan. Apay ngamin na ya. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Ang natay lang aruden. Celebraran nyo pailaan. Kat, sigod mat nga aramiden mi da ito atinawan. O anya, umay ka? Anya ayati papanak ng Domingo. Adda pa pa nam? Kat no idi pa nga imbagakan ka da ito Ko, masapa ka di nga umayak? Kayat ka nga minngayam amo ka dagiti kakabagyan kan gagayom ko. Ay, kababain samat. Ado da? Ado ti kakabagyan mi kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak to. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Wen ngagpaiso. Ayun saan pa'y asimang patagiti daduma? Ket, sumango tayo nga ruden iti lamisaan. Kahit kung aramanan dagiti sagana yu amakan. Sige, intayon. Nga maguray ka, kas lang min adda orayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gate. Sus! Urayan ti boyfriend mo anya. Wen, Awan ka di pa'y? awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon dito'y probinsya. Ala, intay manganan, tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. O may tumot lang ti boyfriend mo. Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Wen amanang. Oh, apay ang nakalidliday ka. Nabannog ka kadiunay ang nangasikaso kadagiti nagado a bisita.
Bayam, ading, siya kung timang yurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Awan mo't ni Fredel manang. Saan nga emay? Mas daawak mo't iti dayja a boyfriend mo. Jack pa'y nakitkita apulos. Ita kuma ang nga imay, tapno yam ammom kadagiti kakabagyan tayo. Saan nga rod nga emay? Kuna na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pag problema amkit din dayja a tao. Panagkunak, saan aseryoso iti pan nakirelasyon na ken ka? No talaga aseryoso, imay kuma, tainyam am muna ti bagina. Oy, LQ kayo kay ni Fredel anya. Jak kasarsarita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsong batan. Napuno pa'y kit din to'y inbox ko iti mensahe na. Iparik na anasakit tinakam ko kankwana. Apay ngamin at saan anak parparang. Oy, friend, amangan mat no ada ilamlamang na. Adda nga tayo ilamlamang na. Mapankantuman ija balayda. Taamuam ti pudno akinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawid tan, Lorna. Wan, dito'y tan nga aguray. Talumabas mutlaang dito'y dagiti jeep. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino na ita Ni Fredel. Ha? Iso na ita ni Fridel? Oy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakansa kasarita. Jak kaya takasarita. Sorry, babe. Pakawanan na kuman. Saan ka nagumura kanyag? Sorry. Umuna akon, Lorna. Naskan nga agsarita kayo kay ni Fridel. Sige, friend. Inton bigat tumanan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpaila ka di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ijay balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada nga min emergency anak-anak. Emergency. Kilaat-latan nga emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan na agparin tumangak. Anya tararamidam. Agparin tumangak dito sang wanam. Tapno pakawanan nak. Tumakder kan. Nagaduti tao dito'y paradaan. Kababain. Sa anak at tumakder. Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. Agyaman ka, babe. Entang harudan ag merienda. Namiskan kat. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? Wen Ay! Isumit lagay man nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Jak matan na yamamukan ka idi nagkikita tayo. Okay laeng, maawatak. Nagsakit ngamin tinakam ko iti inaramid na. Nga mayat itan. Inimbitaran na ije balay na. Okay, mapan ka Wen talaga ang mapana. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamat ti panakilangan na kadagiti kabalay na. Di tam anay amaam mo ti boyfriend mo. Pasensya amon ato'y balay mi, Lora. Dakal matgayam da ito balayo. Asino nga iti kadwam nga agnanaad ito Ninanang ko. Ayan na ngay. Napan nakipalingke, iti lupon na kanan tayo. Kasta ka di. Iso nga pagururayan ta. Anya ti kayat mong aramidan. Agbuyat ay ti TV, wano ag computer games. Siguro day tala ti aramidam anya. Ti agkom computer. Anya ngay nga rod. Pasaray mga bakakmat. Ket adda kwartak. Day tala ang aramidam. Ti anya. Ti agkom computer games. Anya pahingay. Ay, nagrigat ang ti makitsenda ita.
Nagado, ti tao. Ninanang mo day ta si Mangpay. Ay na, nagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Ay, bay amon. Kabaalan na. Ay na nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalim yun, nana. Sino ka? Balasang ka. Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Friedel, a girlfriend na. Tulungan kayon ang mga wit kadagiti pinalingkiyo, nana. Sige man, balasang ko. Dahil na, nagsakit paikit din ti si ikat ko ang nagbagbagat. Inayaban niyo kuman ni Friedel, tatinulungan na kayo. Kaya't naayamat. Dinto pa rumrumar dito balay day tatao. TV, wano computer la ang tias asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursurong ang kinimanang ko, nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si Bibiyag da kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag Pay. Makigigyan kinimanong ko. Ni nanang ko, nabayagan ang natay. Ay, kastagaya. Na, babe. Anya ti araramidam dito kusina. Itay kapayang ururayan ijay salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga mintilutwan na. Bay amon. Kabalan na dayta. Sige, anak ko. Ingkan, tasya kung ti makaammo dito kusina. Sige, nana. Saan mo akaapgadan ti timplam, Amok, anak ko. Friedel, apay kasta ti panagsasaom kini nanang mo. Tulang ngamin dayta bakit? Nasayang at ti panagtungtong mi. Uray jak pigsaan ti panagsaok. Mangagnak matlat na. Mapantagid din ijay salas. Intag computer. Nabanugan ti matak nagkom-computer. Mabisin kan? Medyo. Nanang! Nagtulangan tayo bakatan. Oy, nanang! Ikan na kami na iti meriendami kan ni Lorna. Ay, wad gayam anya. Ay, nalipatak matan. Darasam Nagbuntog kan nga gunggunay, bakat? Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, jak amon na niya ti aramidak, no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Uwan. Mga anak man. Ay, una yan. Ay, anyan dahi bakat? Ay. Agungat ka mo. Ay, awan ramraman dahi ito'y tinimplan, Diyos. Aguray man. Friedel, agtugaw ka. Ay. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman dahi ito'y Diyos. Siya kung timapan mang nayon iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramidan na. Ay, pasensya ka na, anak ko. Pangaldawan, katsak pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo. Unak ngamin at tulungan kayo, nana. Ay, saanan, syaklatan. Agungat tumanan ni Friedel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalid ay jay nga anak ko. Imalan sa itiday di tatang na anaungat. Kasta kadi. Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton daytoy. Mangan ka iti ato, babe. Diyak kaya mabisinan ka. Apay adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo at takalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya, isupay ti aglaba. Pinaglabak tasaan ang naglaba idi Sabado. Katni, awanan usarag. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba manan. Bayam, narwaman. Inak ayaban. Diyak kayat timangan no saan ta kasangon ni nanang mo. Mabisin day giant. Nana,
Umay kayong tamangan tayo. Ay, aglabaak pa, balasang ko. Umuna kayon kan ni Fridel. Dinak pa kadanagan. Isumat lagayam anag kutong kayo, tanaga dutar aramidan nyo. Rumbang ko mga itiday nga edad yung, agina na kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa'y mat, balasang ko. Umay kayo nana, kani agawid akton. Ay, agawid kan, aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako nana, ket amangan no saan dakto na makita. Ah, saan kan nga agsubli dito'y balay, may, balasang ko. Ay, apay ngay, kat kaayan-ayat mo mat ni Fridel. Oh, adamot take out mo ang naggapu ije balay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpat damot laan. Nasingpot ni nanang na. Awan makunakkan kwa na. Ngam ni Fridel. Oh, apay ni Fridel. Saan namit ares respetuan ni nanang na. Bugbog kawan na, kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak. Kasla na pukaw ti panagayat ko ken kwa na. Gapo iti trato na iti inana. Ken awan pa'y masnop at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyami. Ipat patagmi nga kakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milatta. Pampanunutek, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, kan nagsakripisyo ken kuana, kasanunto, no da kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Lorna. Lorna pagayam ko, padasam akasarita ti boyfriend mo. May papan, iti saan ang nasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris ketagbalbaliw. No naaramid mo dayta ket saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras ken panawin mo, iti lalaki, asaan na nga mo nga ipateg, ken erespeto ti inana. Awan tayo dito lubong, no awan dagiti naganak tayo. Uray anya pa tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto ken pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, ti mang supapakken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak iti ugali ti katugangak. Isu nga inaramid ko ti may sa abanag nga isu ti amok a solusyon iti problemak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, yamam mo kada kayo ti kaayan-ayat ko, ni Lorraine. Lorraine, iso ni mamang. Agmano ak, mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka ka di? Wan, mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at nga rod no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine, isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayon, mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo?
Sa dinong nga ro ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay, ti pakaagayan, ti kasaryo. No mabalin ko mama kat ija Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura iji ayan nyo nga ro ti pakaangayan, ti kasar. Pasensya ka ko man kini mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige, uray ijay balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan, tapno awanan ti adu asao. Datatang ken nanang laangan kan dagiti daddo makakabagyan mi ti pasang atak dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya ha. Aw-awatem latta ko man ni mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Isu ti inam, isu arumbang na awata. Kumusta kayo, nanang? Ay, nasaya at kami mutlat ta, anak ko. Si Kangay, kumusta ka matandita? Okay, akla ang nanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Nga adan ka ayan ayat ko? Awon, anak ko. Nadakamat mo idin. Apay ka, day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga mi nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at ito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay, katwin no kastati ko nam, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine. Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito eh. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adda mo trabaho mi adwa. Nasaya at mo't nga rod, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay. Saan na mabalin na siya ti pagbalinan nyo at agabuyo? Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti sarak. Kan iruruwar iti trabaho. Italaang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarak mi. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarak mi. Gasta ka di. Ala, mangan tayo nga roden. Kaya't konti agina na. Narigat at talaga ti pangrabi at trabaho. Ad-adda kanyak nang runa kat aginawak pa'y. Ala nga roden, mangan tayon. Tapno makainan na kamatin. Kaasim at ti baby ta. Awon gayam, Eddie. At dantibil ti danum kan silaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangidul-dulin iti sweldo ni Eddie? Wan, mama. Siyak ti mangiduldulin iti sweldo mi adwa. At damadlaw ko kin ni mama. Anya day ta. Kasla na sakit tinakam na asyak ti mangiduldulin iti sweldo. Atap mo laeng day ta. Pagbalinan na tao akatulong. Awan mo't nga rod sweldo ama itadda. Nagsaya at katibyadan. Malpas da amangan, maturog dan. Ay una yan. Kunakon kat, agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong batan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit nin. Lorraine, ikandak man iti kwarta. Pangusaran niyo, mama. Apay adamagang pailaang. Ti kwarta ti anak ko ti pang tadam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan niyo, tagatanga. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita? Bukbukod ang matan ti sweldo na! Ay, unay matandi kasta pa nagsasauyo, mama. Mano ayati kasapulan niyo. Ikan nakiti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, mama.
Kailan ti tiyan ko, Eddie? Masapol nga agliva kung iti trabaho. Ay katuan Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. An-anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamag. Bye-bye amlatan. Wala, ngam datamot amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamot pensyon na. Kaano ngay ang makaurnong ta iti pagbalay tano kasta. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho, gapo ta aga nakakon. Dakla kayat nga da maibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na Eddie, naimbaglakit din. Tanaira na nga adda ka iji balay, idi nagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitam ni baby nagpintas, karuprupam. Huwin tasyakit nga ro ti inana. Ayun gayam, ni mama ko na sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga no saanan akabaalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited, iti panaganak ko. Saan kumamat akasta ti panunutam Kanayon mo latan isaksakit ni mama. Saan matakasta? Mala, ay ginanakakit din. Tapno sana kumpormi ti mapampanunot mo. Darasat tag-igos na nakaturog pa'y ni baby. Amangan mo makariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Guston da ito agigos, agbanlawakon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti pa nagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan da ita katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin manintag trabaho. Sana bali, tanalaing kanumot nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti agtrabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na ang makimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak ta. Anya ka di man hindi tang ibagbagam, may papankin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mo latta ni mamam. Uray agdadata ang makitkitam ti mading aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laeng dayjay. Wan, ngam saan mo ka di akabailan atob ngaran ti mading aramid na. Tunggal agtawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay ang makabalay no kastalaang? Anya pa lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursurwam ti makisama, ta makipagnanaad kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam. Tako namot amanon ti inaw awir mo nga ubing. Un manang. Anak mutlaang dangiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasayaat nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat. Awagan naklaang. Ken no sumanao saan mon apan pansinan. No problem, manang. Amok matkit din ti ugali ti katugangam. Don't worry. Kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangrona ma. Uray saan mon ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta ang ti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto ibiyahe. Ket, kumusta ti katugangam? Kalaam ka di matlaang. Ay natatang, basit laangan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan atob ngaran ti inana. Gagangay day anak ko. Ti may bagag. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging ga makaano sak.
Ngam numauma akton, hay, jakla amon. Amom kadimanang. Itay napanak gimatang iti shampoo dita store. Si kamot nanti pagchismismisan dagiti kaaruba at chismosa. Han? Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na. Ti katugangam ti nangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo. Bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta. Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pay lang ti birukin nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag ti balay. Apay nga ibagbagayo pay lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Sikapay lang ti nakarami kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat korta kayo. Bastos ka talaga. Sikatimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak ditoy? Diyak makangas. Ipanak iti hospital. Eddie! Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka maten, Lorraine? Di mo la ka di mapasensyaan ni mama. Napunuhan akong Eddie. Iso akinong prontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti kaaruba. Hindi mo la binaybayanan. Masapol payla makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon ngagkabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kaming iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpaki. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kayat ang makita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanhedin, nakuma ako. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Lumabalin ka doan na ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldom. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo na nayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nakiti kinasingpat mo kanya kidan. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Ay, Nagpintas nga ubeng. Nan, sakmamutimang saklot. ay aguray ka pa'y mat Ay nananang tatang saan nyo apag ginagawan ani baby. Kasano? Di mat ipasublat to'y inam. Ay na, imbagpay kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan ang lumiklik ka. Ay, ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apim manawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti ibagam. Di ka di papanaw mo ti among asolusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pailaang ti bagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siyak pa'y ti mapabasol. Saan kumamata ka sa Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kun nga ilaban iti inam. Saan kat ajay ka na yun asyak ta ang paspasensya, nga uray saan asyak tagbasbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadagiti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto a panagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tama urnos tumatlaeng ti pamilyayo.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine. Manipud probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Louie adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalaing ko a makipallot. Jak na puutan dagiti mapaspasamak iti aglawlaw ko. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Louie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ikanak man iti kwarta. Ada mabayadan dami ka ken Jessel iti pagadalan. Ita ka din ti pa nagbayad da. Wen ka nung arod. Awan pa'y kwarta kita. Intun Lunes ton amang teda. Anya nga awan, katadamat nakita ka kwartam iti kalman. Ipustak nga rod dayjay iti pallut intun Domingo. Ay una yan, tanapat patagpay tapagsugal mo ngam ti babayadan dagiti anak mo iti pagadalan. Umadunto dayjay. Isuad di ka sumano. Tapno sa anak ngagmalas. Kasano nga ron ti babayadan dagiti anak ta? Diin ka pala ngumutang kaninanang. Ibagam abayadak intun Lunes. Kasano nga rod, numaabak ka? Mga bako na mga mina. Tapno mga bakak. Si kalatan ti mapan umutang ka ni nanang. Tano awan ibayad mo no Lunes, makaamu ka matan nga agpalawag ken kuana. Ala. Sumardeng ka na sumanaw. Siya kung timapan umutang kaninanang. Anya ti masapul mo, Luwe. Umaya ko maumutang nanang. An-anwam ti utangam, ipalot mo manag. At daw sarak apakipalot nanang. Kat an-anwam nga rod ti umay mo utangan. At ang arod babayadan dami ka kan Giselle di pagadalan da. Na, aday palot mo, ngamawan pagbayad dagiti putot mo. Saan abale? Bayadan kayong tuintun Lunes. Basta siguraduam abayadam inton Lunes. Amangan numaabak ka awan ton ibayad mo. Di yung amin ununaan ti pan nakaabak ko. Numangabak kak, dubliak ti ibayad ko. Bigbigat, ngamday tamanok mo manan ti aprusam. Bigbigat, isuadi ka mang malas. Panawan nakman ngamin dito'y arwayan. Imbag pa'y dagita manok mo, ta kompleto da iti vitamins. Ag shampoo da pa'y. Idinto ta siyak, dinak pa'y maigatangan ka dagita. Ay katuan taipalot ko nga rod ida. Apay, sika, maipalot ka aya. Kastagayam. O sige nga rod, mangrugi ita, day tamotan manok ti asawaam. Isudan ti kaiddaam. Mabalin ayamat nga asawaan ti manok. Wan tadagitamot la jas kaya manukan ti dungdungwam. Di ka agsaw iti kasta, bakit? Taamangan no agpasugnod dagiti manok. Kat saan na ta pangabakan? At tuwin ti bayad ko, nanang. Nay, sobra mo't dayto. Bala tuyo dayta sobra, nanang. Saan aya nga imbagak? Adublek ti ibayad ko no mga bakak. Apay, nangabak ka. Ay katuan Isu nga rod nagdoble ti kwartayo. Ay, kumaya nga rod nangabak ka. Panagkunak. Mangrugin ti panagswertek, nanang. Ay, naanak ko, isardeng muki ding ti makipalot. Amangan numabawi pa'y ti pangabak mo. Saan yung amin nga ibagbaga ti kasta? Tapno sa anak ngagmalas? Adula amin. Ay, katagyaman na nga rod dito'y balato nga inted mo, anak ko. At iti kwarta bakit? Ingka makipalengke, iti naimas amasida. Kaya naggrocery kamitan. Nagadun da ito kwarta? Una,
Nangabak amin dagiti manok ko. Ay, katswerte mga rod, ah. Nabayadam ka din ni Nanang. Ay, katuna. Duble pa'y at imbayad ko. Nasaya at nga rod. Ngam itala ang aswerte kalakay. Saan mo nga ammo kadagiti sumarsaro nung aldaw. Na. Di ka man kumontra ako nak. Takasuron ko ti kasta. Alagid din. Mapangkan iti pangibabaunakan ka. Adda ka manan dito'y ayan ti manok mo, Manong Louie. Mm. Damag ko kat swerte dagiti manok mo. Nangabak ka no amin dagiti manok mo ah. Adda dayta iti panangaywan ka dagiti manok. Ken maysa, di kalidad dagiti manok ko. Manong, mabaling ka diti sumurot kan ka. Inton sumaruno makipalot ka. Ay katuna, apay kid dinasan. Surutam dagiti manok ko. Tapno sigurado ang mga baka. No kayat yo, alaen dak akatulungan nyo ang mga iwan ka dagiti manok yo. Basta datangdan ko ah. Tadye tangdan ko. Isumot ti ipustak inton makipalot tayon. Mayat dayta asing-asing mo ah. Mala. Alaan ka akatulungak ang mga iwan ka dagiti manok ko. Ay na, agyaman nak, Manong Louie. Ala, umay ka. Umugta di tabalay. Taintag merienda. Pagsaritaan tamutan, tisingasing mo. Ala, tugaw ka pa'y. Agyaman nak, Manong. Giselle, umay ka man ditoy. Apay ka di, tatang. Amamumat siguro ni Alvin, akaroba tayo. Ah? Wan tatang. Hi, Manong Alvin. Hi, Giselle. Manipo dita. Isunti katulungak ang mga iwan kadagiti manok ko. Isu adi kayon mas daaw. No kanayon yu ang makita dita paraangan. Wan tatang. Halaman nga ron. Ingka mangisaga na iti merienda. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Sige nga rod, tatang. Manong Alvin, panawan kayo, pay. Mika, ni manang mungay. Aday di parangan, tatang. Saan ka di pa'y analpas ti panagwalis na ijay? Itay pa'y laang nga da ijay. Katnog tungtungtung dakan ni Manong Alvin. Anya launay aya ti pagsarsaritaan da. Diyakam mo, tatang. Ingka ayaban, ibagam asaan na adisturbon ni Alvin. Tapno maaramid na ti trabaho na. Sige nga rod, tatang. Mapan ko ayaban. Kaano ka di manan ti panakipalot yun, lakay? Umadanin, bakit? Baglakit din, tanda ni Alvin akatulungak. Sa anak unay amarigatan ang mga sikaso kadagiti manok ko. Kasano ngay numaabak ka? Kinunakmat asaan mo nga ibagbaga ti kasta. Tapno sa anak ngagmalas. Diyak nga ron maliklikan ti agdanag. Ama ano mabawi pa iti inabak mo. Agdublikit di ah. Uray kita Ala, makaamo ka. Ngam numaabak ka, isardeng munday ta apalpalot. Agbirok ka laangan iti sa bali at trabaho. No makagraduar laki di dagiti anak ta. Isardang kung tumot ti agpalot. Sigurado ka? Wen. Araramidak mutlaang daytoy. Tanala ka pagkwartaan. Para mutlaang iti panagadal dagiti anak ta. Mapan kami, bakit, Giselle? Aganag kayo alakay. Sabay la kuma. Taagswerte kayo manan, tatang. Alvin. Ne. Alvin kun kunam matlatan ka ni manong mo. Ay, wan gayam. Manong Alvin, kunak kuma. Agyaman nak, Giselle. Ala, mapantang arudan, Alvin. Tapno santa amala daw. Wan Manong. Sige Manang. Giselle, mapan kami pa'y. Adto iti pangabak mo, Alvin. Wow. Ninayunak pa'y daytan. Iti kasta, gumagat ka amang tulong kanyak. Agyaman ak unay tata. Italang nga makaigamak iti kastoy kadakil akwarta. Kahit agurnong kamat para iti masakbayam. Sa payawan mo't nalpas mong adal. Pudno day ta, Manong. Masadutak namin nga agadal. Ken awan mo't lang pag-adal ko. Agawaam nga ruti agurnong Tagsuswerte tapay. Pacheck. Saan nakanayon ti swerteta? Wen, Manong. Lukasta, nangabak kayo manan, lakay? Wen.
Adto iti kwarta. Agurnong ka. Iti kasta, adda usaran dagiti anak ta. Wala kay. Ay na, maragsakan akman, tanangabak ka manan. Ingkan tumanan agpalengke ka naggrocery. Wala kay. Ngam panagkunak. Agina na kayo pa'y ang makipalot. Ang mga no saan kayo nga agswerte dahi ti sumaruno. Sige, no day tatikunam. Sana bale. Medyo dakkel mo't day ta pangabak ko. Wala, narigatan, numaabak tumatla ang dayta. Mika, napananmanan ni manang mo. Simurot ka ni Manong Alvin. Sa dino? Nagtulagan damot nga agdate da. No mangabak ni Manong Alvin iti palot. Anya? Ado ti kwarta ni Manong Alvin, tatang. Iso asimurot ni Manang Giselle. Apay nga ron adi mo imbagbaga. Saan kayo mo ta nagdamdamag, tatang? Ti awanan ba in Alvin? Saan nyo kadi akayat aparak ni Manang Giselle ni Manong Alvin? Anya nga'y ti masakbayan na kan ni Alvin. Katawan matrabaho na. Makitrab-trabaho mat kada kayo, tatang. Basta, jak kayat dayjay nga Alvin apara kan ni manang mo. Sa anak ka di amay kari iti anak yo, Manong Louie. Anya nga'y ti masakbayan di anak ko kan ka. Katawan matrabaho. Tumultulong akmat kada kayo Susweldoan nakmat. Basta, di mo as-asit gan di anak ko. Ay ayatak ni Giselle, Manong. Nabayagan na sinong batan nak. Saan mila nga imbagbaga kada kayo? Uray pay. Nukunak aliklikam ti anak ko. Liklikam. Tano saan? Ikatan kan at trabahador ko. Anya ko matidakas na, no makirelasyon na ka ni Alvin, tatang. Awan nagadalan na. Agaywan laang iti manok ti amuna. Kat, uray da kayo matatang. Isumot lang tamuyo. Ngam apay ngay akinayat na kayo ni nanang. Basta, tungpalan nak. Tano saan? Papanawak ni Alvin. Saan nyo ang mabalin nga aramidan ti kasta, tatang? Addan na pasamak kada kami kan ni Alvin. Anya ti plano mita? Napalalo ti pungtot ko kan ni Alvin. Ngamawanan maaramidak. Anya haro ti plano? Ituloy yulat ti makipalot. Saanan? Isardang kun ti makipalot. Jak kayat amay salang amamalot ti pakiasawaan ti anak ko. Kat anya haro ti aramidam no samardang kang agpalot. Agbiro kami kan ni Alvin ito sa bali at trabaho. Kat ni Giselle, ituloy na lata ti panagadal na. Saan ta pa ida pagkasaran? Agtrabaho ni Alvin. Iti kasta, makaurnong iti pagkasarda. Day talagayam ti makapasardeng kan ka nga agpalot, lakay. Kaya't yung asawan, Manong. Ilako yung dagiti manok yo. Wan, sardang tanti agpalot. Di awan mo ten trabaho. Agbiro ka iti pakitrabahuan ta. Agurnong ka, iti kasta, maikasar mo ti anak ko. Ha? Kaya't yung asawan. Kaya't dako na para iti anak yo. Anya pa nga iti maaramidak. Amok nga adan napasama ka na kayo. Pakawanan na kumamanong. Ngam ay ayatak ngamin ti anak yo. Ala, agsagana ka nga rod. Tainton bigat, mapantay ti amamok. Ang mga nuadda mo na pangisarkan na kadata. Amom ti ag-construction? Amok Isumat ti sigod at trabaho. Nasayat nga ron no kasta. Agsarita ta itinalapat, Giselle. Anya ti pagsaritaan tayo, tatang? No saan mo akayat aparitak ti relasyon nyo kini Alvin. Ipastag mo nga ron ti agadal. Agkari ka apalpasam ti panagadal mo. Uwen, tatang. Ikarik, agadalak na imbag. Agbiro kami iti trabaho kini Alvin. Agurnong iti pagkasaryo. Sana bale. Tumulong akmat lang iti magastos. Ang yaman tatang. Kat, pakawanan da ko no anyaman dagiti nagkurkurangan. Kan nagbasulak.
Nakagraduar metla ang ti anak ko, Mr. Lonely. Ket ita, nagkasardan kini Alvin. Awan mo ti makunak kini Alvin, tamalaksid ang nagaget, dakkel ti respeto na kanyak. Tungpalen na, noan niya ti pagayatak. Tuy pagayam mo, Louie. Agyaman pagayam Louie, iti dito apakasaritaam. Nasayaat mo't laeng, tasaan mo nga intuloy, iti panagpalpalot mo. Saan mo nga insungsong, tinagbalin ang manugang mo, no di ka tinulungan pa'y nagbirok, iti nasaysayaat at trabaho. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailing nga di tinagan a Louie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.